Hello everyone, this is Mel, and for today's video, i-perform na ko sa inyo ang kantang Baby Can I Hold You Tonight by Tracy Chapman. Alright, so before that, shout out sa Gibbs channel. So shout out ni Gibbs, kung kauban sa una sa trabaho, kauban sa banda, ang mong vokalista. So if you have time, please visit his channel. So ako lang i-link sa description ang iyang channel. Without further ado, atong sugdan ang performance. Alright, so moto siya ang akong performance video sa kantang Baby Can I Hold You Tonight by Tracy Chapman. So kung niabot mo diring dapita, once again, daghang salamat. And please do not forget to like and subscribe my channel. Once again, thank you and see you in my next video.